Mwongeye kwirirwaho bakunzi muteze amatwi Bw'izina TV nk'uko bisanzwe muri studio nk'abandi niyo shiti Valente ntago mba ni njyenyine ndi kumwe na Ale Beritra nk'uko bisanzwe hano Bw'izina TV tubategurira ibikorwa bigiye bitandukanye harimo ubusobanuro bw'amazina, entertainment ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. So uyu munsi tukaba twagarutse ku busobanuro bw'amazina. Ese Bertra, wabwira abaduteze amatwi izina uyu munsi twabateguriye ko business ko ari special, ni special kabisa. Bertra, waribagezaho ubundi tugakomeza. Murakoze. So nkuko bisanga dukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, uyu munsi tukaba twabazaniye ubusobanuro bw'amazina. Uyu munsi tukaba twabazaniye izina bita Emerance. Bertra, ucyumva uri kumva ko harimo akantu k'igifaransa ukuntu Emerance. Urumva ko ari izina ryiza cyane kabisa. Ni izina ryiza. So twihuse cyane Bertra, hano ubushakashatsi bugaragaza yuko Emerance ari izina rikomoka mu rurimi rw'ikilatini. Ni izina rikomoka mu rurimi rw'ikilatini. Rikaba risobanura ukwiriye. N'ukwiriye. Nanone hano ubushakashatsi bugaragaza yuko Emerance ni izina bita umwana w'umukobwa gusa. Apana umuhungu. Ntago ari umuhungu. Umuhungu ntago arimwita. Ni izina ry'umwana w'umukobwa gusa. Urumva ko ari izina ryihariye cyane Bertrand. So twihuse cyane, watugezaho bimwe mu bintu biranga uyu mwana w'umukobwa witwa Emerance. Bimwe mu biranga umukobwa Emerance. Ubushakashatsi bugaragaza yuko Emerance ari umukobwa ukorana umwete ibyo akora byose. Ni umukobwa uhorana courage. Ahorana courage. Ikindi ahorana imbaraga gusa, rimwe na rimwe acika intege. Ni kuvuga ngo rimwe na rimwe ari n'abamuca intege muri make. Agacika intege akaba yasubira hasi, gusa ni umukobwa ukorana imbaraga pe. Ikindi abantu bitwa ba Emerance, ubushakashatsi bugaragaza yuko bahorana umurava kandi bakunda ibyo bakora. Ni kuvuga ngo umuhaye akazi urumva yagakora neza by'umwihariko. Aba nagakunda. Kandi ikindi bakunze kuyobora ahantu henshi hatandukanye. Ubwo bakunze muri make kuba abantu bavamo abayobozi bagiye batandukanye mu nzego zigiye zitandukanye. Ikindi abantu bitwa ba Emerance barigenga cyane kuko bumva bihagije. Muri make ikintu yakora ashobora kugikorana umwete kuko ubwe aba yiyumvamo ubushobozi ko wenyine yagishobora. Usanga kandi nanone bakunze gukemura ibibazo biri hagati yabo. Muri make ni wa muntu wisanzura ku bantu ku buryo ashobora kuba yakemura ikibazo byihuse cyane bidasabye ko byagera kure cyane. Kandi bakunze kugaragaza amarangamutima yabo ya hafi. Nyandi usanga wenda abonye umuntu ubabaye akumva nawe arababaye, cyangwa uri kurira nawe akarira bitewe n'uko amarangamutima yabo aba hafi. Bertra, gusa hano Emerance bagaragaza yuko iyo ari wa muntu ushinze urugo avamo umugore mwiza cyane, umugore udakunda amakimbirane mu rugo rwe. Muri make ubereye urugo. Ubereye urugo Bertra. So tudatinze reka tube twamusuriza bamwe. Emerance akaba yiga hariya Kigali Bertra. Niwe twafatiyo kuba twasuhuza. Niwe umwe twabonye twasuhuzamo cyane. Reka tumusurize inshuti ze. Harimo uwo wita Muhire Keve. Uwo witwa Ntwari Gilbert. N'uwo bita Iradukunda Frank. Hari n'uwo bita ngo bakunze kuba bari kumwe cyane bitwa ngo niyo gisubizo Keve. Undi witwa Ryan. Ngo n'undi witwa Joy Inema Joy. Uwiduhaye Divine wamuvuze se Bertrand? Kuki wibagirwa inshuti ze cyane? Iradukunda François. Ni benshi gusa ntago twavuga ngo tubarangize. Bertrand, uyu mukobwa akaba yiga Kigali, ikigo cyiza cyane. Cyiza kabisa cyigisha. Baravuga ngo ni umutima wa Kigali. So reka tubasezere. Ciao ciao. Ni Bw'izina TV.